Ngapriang sabay PWPW bapay jekan ka YouTube channel kajonga. Sa sempat ngene page ka report ka badai menta ka nyau tarik Julai arhajar arpau. Katkum kani ka report le tu bakibriu ki bayo yakan ka jingpang coronavirus. Habro ka wei kari India. Kila kiu syaka nyau lak kat khandai hajar hendros pa androp sangut. Kibla ko no baro saulak live khandai hajar khandai spa sabopra. Kibla klat arpo hajar sispa andre pongut bat kibrang don menta hapdeng ke jingsha sumar lani aktif kes kila poi kumba arlak san khandai hajar san spa san punyongut bat kibru kibayo yakani ke jingpang covid-19 ka batang hapo ka arp sokenta nabro ka wei kari India kidon kumba arpo ar hajar arspa san pu arngut kibla klat no kila kiu syaka sauspa andre punyongut ka India menta ka don haka kerdan ka ba lai haka jingsakta hauni coronavirus. Habangi phai pat saka jala Meghalaya katkum ka jingya thu jong u Chief Minister Conrad K Sangma laong baladon shu sa hendrungut ki bayo yakani ka jingpang coronavirus. Bat kini kidai ki bawan napo Karnataka, United States of America, Rajasthan, Kolkata. Te ladangi khenlang baro kibru ki bayo yakani ka jingpang coronavirus habro ka wei ka jala Meghalaya kila kiu saka khandai pesan ngut. Kibla koy no baro sa pulai ngut, kibla klat kila kiu arngut, bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar kila kiu bat poi syaka san pongut. Habangi pay katkum kani ka report na po ka jala Meghalaya ki bakoy kisa astang 9.9%. Tikhandiat nginya phai syaki san tali kiri kibla syak ta ajur hauni COVID-19. Bat kita kiri kilong kumni harum. Banengkong kadeka United States of America baro kibayo yakan ka jingpang arpo pralak nyau hajar arspa lai prangut ba ar Brazil kan riulak lai hajar san ngut balai India henyau lak khat khanda hajar henruspa sangut ba sau Rusia henrulak knap sau hajar arspa lai phangut basan ka Peru lai lak ar hajar henyau spa khat prangut. Di ladangi khinlang baro kibriu kibayo yakani ka jingpang habro shitelup ka perthai kalakot syaka shikrur khatsan lak laispa arngut bat kibla khladno baro kidon kumba san lak life san hajar henyo spa san khandai ngut habro ka wei ka perthai titang kini ki khobor khobole shibun.